ngaze ngatrenda ke ebusuku ngitrenda ngento ebengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengigxoba amakhona abantu abaningi abathanda umthandeni bafethu uthandeni weganga uthandeni akuhlonipha umsebenzi njengoba lapha kwi-mother of all uthandeni ukhokhelo imali yakhe njengoba ezelapha kwi-mother of all umthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-mother of all ngoba ubengekho kwi-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition uthandeni ebenikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 kuzoqala abanye abaculi 7 ebenikezwe wona uzoperforma ngawo ewazi kahle lo 7 lo akasigcini isikhathi umthandeni efonelwe umthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2:09 umthandeni bengafiki yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition make kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavoti akhe kushiwo ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike kunumber 1 afike kumthandeni ngo9:30 thunyela ithimba le-mother of all liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo ayekho into esoyenza njenge-mother of all benze ngathi bayezwa benomasondo badumisa imoto baba abantu abahambayo iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe bafika baxosha u-DJ olapha e-stage bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawa usiburuke wabo ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengakaperform ubesashaya usiburuke nje bengakaperform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba e-stage yindaba engahlonipha umcimbi umthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda nimvume ebheda umthandeni angimzondi mina ma-Red Nation angiwazondi mina umthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela sungibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconywa thiwa uyinkunzi awuthi namanje thiwa uyinkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixoxa uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like i-competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu asebeperformile bayahlangana emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele UZimdollar unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina
sebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje suzokoniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha stage athula umfana eseyisa. Hayi ningazodlala nini. Hayi ningazodlala. Ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu. Asidelele. Ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda umthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition. Ebebheda. Akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona. Njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwa. Nabancoma ukuthi bazinsizwa. Hayi guys. Ngiyaxolisa mina manginonile. Mina I'm sorry mina manginonile mina. Ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda. Kimi sungibheda nje. Anginandaba noma uyinsizwa engakanani. Awubheda uyabheda nje. Uyabheda umthandeni uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi. Umsebenzi lo Asizile ukuzodlala lapha nathina. Thina sawufela thina lo msebenzi. Thina sawuthukelwa lo msebenzi lo. Thina sibuya kude thina noMaskandi. Abafana bafika izolo. Hayibo. Kahleni nini? Ngixolisa manginonile.